Mtabache mteshongore echo of course it Sunday ntbaturiyaha kubagariza umwoyo kubahereza amani ahabo kuba Sunday nebere ningwa mnonga turabira muri bingi mbe nizo bari ya Sunday tugira ngo reka tuze kweterana na bagenzi bitu mu maramizo abatabasa abatine mane itwenkative wese ntbaturiyaha kubaretera program ya Ndiam Simanta ngo mazima mushena naba baza kweterana na batahi babo omaramizo program ni Ndiam Simanta kandi of course no boyine Claire mpaka hashaitano twenda kusimemba bazi ahabwa Sunday rizoba Sunday 28 ukwezi no kwa mwenda 2025 simere hanga haweka yawe simemba baza haweka yawe ahabwe byo rukuteka ku mukono go kugire cyo wateka umushaho yawe ninga kugire cyo wariseka yawe mazima nemba bazi kandi tuyengera kusima mukama yebare Evans ahabwe byo shongore byo ahabo kuba ninde bashware messages ngabantu shware byo nibagarizo nibereka ngo rizoba ni Sunday mahari bwo kwimkoka je twonka rizo kanandwe siro rwa mukaga koke byo shongore bi mazima ne babyatuwerekire ngo today is Sunday mwene chweka chitwarikaho next week aje kigambo cy'ikizoberi kandi of course tuni Reverend Charles Mukundane wariyo naza kutugariza mu amasiko kutugariza mu amani no manya nibinje biri kutumara amani nibinje biri kutumara amatsiko ubundi nango burya hutwona na renga konko muhereza warhanga yizire kutugariza mu amasiko nano kutugambira ebigamba bikurga hano mukama mwene wishe mu Reverend twakushemera nakiro wishe mu Claire mukama simwe abari kutureba mukama wita simwe Claire yatanka kari mukashishe kandi yashabire kunkana nyenda ngutugarike tushabe abwicikeje mukama witu kusima manonga habakashishe karungi abamagara wa rukundo mukama watureta ha kuganira nabataye bitu kubagare kigambo cyawe mweno oyigure mitima yitu twena nanye kuza kukigamba nabakuza kucyura bari kutureba na Claire ku managing program nani twena mukama umoyo wabakorera muri twe tugunze mutereza kandi tukembisa Yesu Kristo mukama witu amen mukama witu simwe banywana banje mubayo mugumire Claire obayo mukama simwe we bare kureba kaje imbabaza ruhangaze ku zibirene iwe nyenda ku baretenda musyo kurga umukayanje no kurga University Bishop Stuart ahindu korera kanda hindi missions coordinator Chapel of the Good Shepherd kanda abutube twine mission ijaha tukashemerwa beje nyamwinje bakija umumbabazi bajunwa ekigambo ekyo nicyo na hato okugumiza muntu tureta harimwe nimanya ngo rizoba amakanisa gijire amamwe bagire kushoma abantu mukagire imwe barintu batureba abandi tumukwenda kuzayira izoba abamo najya ati nyobo nashomera TV naheza icyo nango nikibaso kutamara abo kubana bitenga kugaruka yo kuzayo okongera kuyiye ikigambo kure ikigambo ikindi konka ikigambo cya ruhanga ni kikuru omagara gitu Ndiam Simanta niyo programu eituruho kandi Ndiam Simanta jone mbilingana na beje nyuma abazyo abindi kwegesa ishomero bakweta understanding the Bible aza tubentureba tuganira attributes of God kureta rahanga y'abaranga rero tukaguma tumwetere ikintu tumujyango rahanga neke mwero go yesere programu eje Ndiam Simanta is an attribute nechikoreka ngo hanga arumwe no go Ndiam Simanta mwene banywana banje kwema ahabgambo bya nangu bya program ya TVG iwurya musimota rahanga wawe nyenda ngutwagane bigambo handa hacheho ninza okushaba mutayi wanje Claire nashomero Ezekiel ishuri yasha tunamukaga mu kurga musoro ngwa 22 konkata kagiro kwe nyenda ngutireba mutayitas na stito ishuri ya kabiri umusoro ngwa ogwa 11 Tito o Titus ishuri ya kabiri umusoro ngwa 11 Najangu, for the grace of God that brings salvation has appeared to all men. Embabazi. Hano mu Rungereza konko mu Runyankore kigango embabazi za ruhanga ezreto kujunwa. Zeyorekera abantu bona. Ahanagamba abashiriza konka omuhebrayo when we talk of man no bano manso muntu. Mwenu mani o men abanabantu umuhandiki Tito Paulo no yahandikire Tito yambyate nyabura we abashiza bari uko embabaza ruhanga bona nishemerwa aho kubazibeshireho
zabazamu ohirehe barakora turyo mu biro biryaho ubundi tugira mu number of issues nyuma abaje mbere nishoma atko is actually ebirabi na mukagoro wa gatano omuni vision na page ya kashatu umuntu akahandikaho ngo aha bwenshi abakazi bakuru b'imyaka 20 hagati y'imyaka 20 na 25 nibiha mwenda umukazi ashwirwe tushidiscuss nyiro munonga na beje banje abinkushemesa kuri channel ethics mu abazi mwe mugende mu kiganiro n'abatayi banje nimwe mu kiganiro mwe abakazi ine myaka 20 okushara 50 nibiha mwenda mwene umuntu abenayibuza akatekateka munonga akakora research abatu bakakora research ko kusoma page ejo yona ne kugambira ne koreka bingi ahabwenshi kozezi abwenshi abakazi b'imyaka 20 okufika akuba tubobonka na nabe myaka 30 kushikari 20 abi15 kushikari 25 abone youth abone bazihamo kugira ngo ndaguma y'inubunyeto batakamanga kumushwera nkebyo nabo byakahugi byaho kuba tusheme ko ya mwenda kandi cyakuba cyagi kutwarisa cyoniki icyo sheme ko avoidinga no kuza kutwarenda nabwe ko avoidinga kutwarenda tukugira ngo uze kosa condom no kugira ngo rere kushambana because that's the main cause mwene hata aba 20 okushikari 50 bo wakoze research ayo nayo reka ima bashomere atwejo ngo abamwene bagireshoni kwa kutwara abo kubogo bayini bagambaho nashobaye gambero bakweta Sara it is public we najyango akareba umwana wa muheru ari mu university mwene kuyabariho yagirenda yajya tachi ndagambira ntabantu ngo nyenenda ndagambira ntabana banje ngo nyenenda finally yabotinga konka hatite inkaba kristayo meaning amera beje hati yuwe ko mu kristayo should you abort because you fear public ekindi abamwe bajyangu abakoze research nyingi ko gumza munoshama page ejo abamwe bagira sente nyingi abakazi some women kwa kugira a lot of wealth aja ati tinshemire kandi kutwarenda za kuntegana sakura kuzo mu business zanje nari aine office mwene yaza kushaba livu kuzo mu maternity livu kumara meza ashatu atakora hate ebyo nureba sitano kweriyo ne shisha hate abandi nabo bushambane abana tubabo orebere emirundi mingi murebo mu papers paparaza mahura na native haba kriya n'abandi bamba bwamba no mu radios abamwe abana tubabashija babo so hata nabashambi noku ijo pereze kureba clip mu social media ya omumba hereza bakuru mu yangomu bagire ku testinga akashanga aha bana ayineho omwe abashatu tibe mwene hatecho echo na nebindi nibiretera abakazi abawe myaka ejo gumana bihamuki enda hatecho necha stand it is not God's plan that human kugira ngo abakazi bayihe mwenda kandi oba haro ebizubu binja aha myaka ejo haro risks nyingi abo kuba omukazi no basakuja mununga uhika kufa amagaraga bayi emyaka 20 garkayi ko 50 risks nizibaziri nyingi amagaraga ngabaga takine mani nkaga oriyo myaka 20 myaka 25 myaka 30 so no basakufa konka mwene byo bikiryaho hato ubwozi hamu ubugira ekiri kwetenga koreka niki obushambani kandi ko rabo ineka yawe uri hagati y'imyaka 20 na 25 ko ragirenda it's okay ranga yateka ngo ugira umwana ubwo humura be open ekikurete kino butajuno abako mwene tuwagitwara tiyendaro mwene hatuwaza kwihamu yaki cikugira ngo abana boto kubagambira echo to me psychologically kikuteganso kace konka ko kwiguraho bagambira abantu tutazenye babishemwe hangangirire bi it's okay nabwo cyo banyane banje konkani muri stane nereto bukodi yobunege GM ko waza kushwara waza kubenta kimazare waza gwisakagwe mugende mushome pepejo ni vision y'ibirabe na mukaguru akatana ijo kandi aba kugira ngo nabagiga mwe no bwiga ati mweshati umwana ubwigo boyine nubwo manye nuza kubusigaho
kandi kuko ubusigaho hashime kujya babo inheriting hazabona abana bawe ababuri nonda kwita kuri kuba no koro mu office nkeji hat clear wiza hamwe nonda ngo utakagirenda rero kikakuzibira kwiza gukora that's mwene ubwo no bugobya bwa stane nabuce banywani banje umuhandiki Paulo yandikira Tito ninjya kabona areba nk'ibyo byiza nyakwishengeza embabaza ruhanga zigira haba zishurire za piyaringire aha bashija bona aha abantu bona umwanyo ntabwo cyo bahumure kora yonyine bizube byonyine nakweshengereza the fear stand kimwabe kwatobye cyayi kureteka kutamuno kutina kugira isoko utayibambe bande bata bambe naza kuri abanta abambe naza kugira anta abambe siyaza kurishikira let the word love so long as what you are doing is good is right umuntu ganira areba kweta utilitarian approach eyo ko kuzakora decision ethical narisi okuca mwencamu eyo kora atwaze konka oryo mu buryo orebe banzo pime iki kinaza kora nkiza kundetera ebirungi byinji nacaza kundi organizing society ntabwo banyane banje embabaza nyamhanga haze embabazi reka amagambo kizikora zo tuzikureba mwene ziri nkenzo yegeri kugwa ijo akagwenzura enzura tekagwa ekarera kugwa uwo mukecezi negwa everywhere tekabura kugwa uwo mfumu ogoro kwita abantu urukuroga tiri kubasa tekabura kugwa uwo gotashoma sande it rains to everybody nico kimona nembabaza ruhanga nizigwa hari buryo nizeshukari ubu toshoma sande ubu orienta kimazire uburyo muyiso uburyo hano aha cyane bakwiti hano uburyo mushumarunkunku embabaza ranga zo nanziza zikweshikaho nabwo icyo banywane banje igure mutima gwawe igure rwigirwa mutima gwawe yakire babaza nyamahanga haza kuri kuzakira reka tushome Ezekiel eshuri yashatu na mukaga ukutankira ushemwe kare yashomere kutanca mushengo wa 22 abo kuba eshaha zahaniza umanyeza zigira mbabazi nahagira hati mbwenu gambere nju ya Israel oti okuniko mukamarhanga ari kugamba okuniko mukamarhanga ari kugamba abanyari banje imweju ya Israel imwe bantu mwe bari yo mu igandege nihange ryona no musiyona ninja kukora konka tabwanyu ninja kora tabwanyu tinkwiza kubaha imbabazi abo kugira ngo umukozi rege ngo umushemerirwe kureka hawizina ryangereje kwera kahawizina ryangereje kwera mukamwita sina urhanga mukama wito watangere nandangu izina rye kwera rugumene ryera itwe tugerezeho kuri sigenzuro kunkarhange cyo we kiri ku mushemizo of course mwe nagira ngo yaza kubashika hembabazi zina ngambo uku kugira ngo izina rye rugumeho ryera haleluya shoma mwajumise omahanga agumwagiremo ndyahimbise izina ryanjye rukuru ryajumisiwe omahanga kandi mwagajumise gayikirize kuri rukwera bwanyuma kundi heza kwehimbisa umurimwe omisho gago mahanga kundi yorukwera garyamanya kundi mukama niko mukama ruhanga ari kugira shoma gwabo netanu rero ndyabashera mizi mingi ruhanga ngo neza kubashera mizi mingi yaheza kweye okutereza izina obo mukorere nabashuka hembabazi nabasasira no mubira bakahuje no butubire entakimazire tukashisha tukagwisa kagwe nagumiza munasasira mbweni yajya ngo naija kutushikaho amezi mingi atwozi atweze iwe nanye tubabara kwera aze kiri kwetenga umunyana wanje no kumanye no kumwikiriza hati by the way kwikize mbabazana no bakuza kushika hamizo munato condition najya abukuba najya twumuragmo murinye ko kusoma muri Yohana najya twumuragmo murinye nebwa mbyange byagmo murimwe mushabe cyo no bike muri kwetenga ndiza kukibakorera there are conditions no bakushika hamezi je kutweza konka nayetenga ngo tuzumurwe nabasa kushikamiza gakutero kwe mutemanyi mema bigo yirukange ogumiza muno yiruka akushamizi ahamisho habure kwera konkara je twumuraga mu murinye nanye nagmo nebigambo byanje byagmo murimwe
mwene shomante ndiyabashwa hamezi ndiyabashwa hamezi mingi ndiyabashwa hamezi mingi mushemezi bwo burufa mushemezi bwo burufa bwanyu bwona mbamaremu ebishane bibi ebyubufa mutebe muri mu byo kuza ebyo kuzo mu bafumu byo kwiba ebyo kurogana ebyo bishuba atuturiyo mu biro bya politics campaigns ay abantu mbaje koraganisa okutorutindo ahatari mu homugera umuntu nazaho numureba yazura misho yagambe ikitari mazima hagati y'abantu isi yona numujya ngwega no chimanisi ataza ni chimanisi mushawe ati nanaje nja kubaho ba minister shiwe ni ugaba mwene ranga tugire imbabazi banyane banje ranga tugire imbabazi stane genzere yahindure ibintu ebirungi yabyeta bibirere by'abantu byayeta birungi yabishuga kotinge bitahikire rero abantu byabanura konka yirahanga ndiyashka hamezi nkozi ho burufa bwona ubu burufa bwawe bwona kwenda kwita ruhanga yaraganisa abana b'Israeli haza yaraganisa yiwajya ndiyabashka hamezi mbozi ho burufa bwona mwe nimbeshinza abanyana banje umudakike giye ko neshe kigambo cya ruhanga oyikirize nyamuhanga oyigura umutima gwawe hakatama kawe ruhanga karukwetenga iwe ubu burufu namazi mubwine konko tafaye isa nkokuri munyana wanje utafaye ukuri ibyo rino akahujya korire mu nciro akotakafaho takatina ranga nakweta ayigwire mukono ye najat ija umweshongoza akajya naija hati Yesu nkokundi tine cyo kwetonganira ni nkweshengereza ontambire ija nkokuri mwana wanje guma soma turebe ogwabe na mukaga kandi ndiyabaho mutima musya mbate mu moyo musya byabihamo mutima gwibare mbate mu goroje mukama simwe neza kabaho mutima musya in you neza kubiramo mutima gwibare banywana banyo muri temeruri mingi tugire mutima yibare ibare is a non-living thing mwabashe muri science ya P3 P4 mushani yo kwete tinchi bishikaje konkani yo tukasoma science bakabuza what is science is the study of living things and non-living things haza bakubuza characteristics za non-living things they don't move, they don't breathe, they don't talk, they don't grow. Ebyebyo nibyo non-living things tibikura tibikuyisya tibikugenda tibikugamba mwena haturahanga akajya hari abantu abine mitime they are non-living. In other words ko kuboye no mutima gwibare nabakuburira to kurira kigambo cyarahanga nabakutisa to kwenda kurira bakujya ngo hatakutorwa yuno utinyoni patora bakujya ngo abeshe batwaza bati utinyebyo nebyanyimwe muri bamuzeyi mukuzire mutaka bingambira nyoni nguma nitwaza anti bakujya ngo abakazi bakirera utinyuti ndikushira mbwe ndebe ntwingana hasho kumukwingana mayaranga ino kuyabakozire hari kumukwingana hari no kumutari kwingana arahebe interview umushija kora ibi mukaza takora arebe mukaza kora ibi atakora mwe no mushija katwarenda tarikubaza kashi wo mukazo katwe ko mushija mwe nakawuje kagire kwija abantu abo kujya ngo bari iziba kweta human rights ngo nubwe bw'umuntu rero umuntu naco majete hati nyoni mporanye ndamo mushija rero mweshati onambiza kutaho mushija sincere no mushija rero nawo ndizo mfumutuma ati hati nyoni ndambo mukazi no mushija ranga kakwanga uryaho ineberezo utatinya ndambo mukazi nonsense obushema obwivire mutuma yitu muranga ninja kubashika hamize mbozi ho borofu ubona kerebo nagamba no borofa n'uburofu bwatahira umuntu warangora hanga yahangire umutima gwibare turi mu mutima yibare banywane banje ninkweshengereza ko barakujya ngo reka uwo mfumu tajirwa nabaza kwiba otinyoni nzaye ubwo n'umutima gwibare ngo nyabura we kiti kikorwa otinyoni kikora ubwo n'umutima gwaki gwiba you are like a non-living thing it doesn't feel but a living thing feels abo kubo yo muntu bakucumutaho kahitirizaha no bare waika ngo tuwa
abashaho mu iraro umuntu baza mukumanya ngo yafera kimwe umwe mbagezeho kuta akanto muri shore kure kwara nakomi hati bakitamu bari atakome bonye ngo gucyajya ki cyahwa now aba a non living thing konka a living thing bakutamu bare yakobe ngo umuntu acurire ngo akira umwaka isyo konka abanywanyi banje hari abantu abaryaha umutaho no maharuma bakugira ngo nyonka fakari ndigaho banka fakari namwe wota murire ho yakuja tinka fakari ukabora kwireye nakwita he acts like an living thing nabo Yesu rangaje ati ndiza kubata mu mutima musya ndiza kubiya mu mutima yibare mbate mu mutima y'inyama mukamwita simba banywani banje nyenda kubeta umukasheshaka ndikubashaba ngo mwikirize rahanga iteka tekire kuya mu mutima gwibare akakaba mutima gwenyama ukagenda nona go mukono ukagenda ushemerirwe ukashemera nabeka yawe ukashemera nabatahi babo abo kutura nabo ukashemerana nabo gukora nabo ukashemerana nabo wabwa no muhanda ni ukagira feelings ukekunda ukareka kweyanga ukakunda batahi babo kuko kwekunda Bible neja ruhanga akafunze birajo Yesu Kristo ibiragira 10 yabiha mu bibiri icyo kubanza ngo kunde mukamaranga wo no mutima gogona no bwenge gogona namagaraga gogona namani gogona icya kabiri ukunde mutahi wawe kuko kwekunda mukabana ndakuye mu mutumo gwibare akakuta mu mutumo gwenyama ukekunda ukemanya ukamanya mutahi wawe ukagera mutahi w'imbabazi ukamanya ngo kujuna nkirungi bakugambira ikikiro kacyurira ukabura kugumana no gendero mbigwire. Oh my God, how good it is. Reba kushira kirungi abishimo kutura hamwe mukaguguma mu rukundo mukagumana amanyamukama mukagumana amanyaruhanga numukunda n'imitima yanyu yona no bwenge bwanyu bona amagaraganyi gona nimbendeza sande nunja bishemo nimbendezo kukundana nimbendeza amagara marungi nimbendezo kureshigamba cyaruhanga nimbendezo kumukunda mukamorebera akabe mutima gwibare mukama agumene imwe mukama tukusima abo kubona umurungi uryo bushobozi ubona ryo tawaho yaba ari ukutahebgambe bukubagana n'abantu bawe mwene mukama ohereza mu cyabona babhurira nanyo wabgamba oyongere kumpindura musya nababhurira bona na Cleo yari yo program yeji nabatahibe na no bujurizo buturukuza kura handaceho mukama tkorebe mbabazi ohereza abantu bawe businje bwawe kandi umucisha gwa ruhanga tateitwe omwana n'umwe kwera gugumene imwe ugende nimwe gubarinde ubakore imbabazi kutakabargaho okurga hati no kusebero byona amina mukama agumene imwe yaba Reverend kandi of course ntenda kusema iyo watandikana itwe chekechi iyo watandikana itwe program mazima tukusema tutine bugaciro kandi of course yaba Reverend Charles Mukundane ari kurwo mu itendekero ya Bishop Stewart University nowe atutwara mu chekechi nsima rahanga habwe mbabazi nsima rahanga ahabwe cyegiso cyeye nsima rahanga habwe njiri nunje munonga kandi shuware nibagira ngo no wahinga horo binawe nayinuka yeri nunje munonga niteka teka iwo tatunga amagara go kuza kweterana nabikiriza abagenzi bawe mazima hineki wabasa kutunga omagara gawe kuko muri byona okwikiriza Yesu akategeka amagara gawe nico cikuru waba wikirize Yesu kutegeka amagara gawe mazima dore kubasa kugira mutima gwibare umutima gone gutekwa kuba kuryo gorobi ahabo gwa buryo mucibona no banoreba niciye kora konka kora kubotarekirize Yesu ningo takamwikirize hino kora kuba no horoyo no kugomerwa ninjira kubagira ngo abikirize Yesu na yaba natamburore bangwa ine Yesu na yana gambore ngwa ine Yesu nubwo akubana inda kutonga n'ebyensi tibikabira kunkoreba hino kwa kutonga na ino kwa kutonga na ine mu Yesu sane yahure twati no muhereza warhanga hayagira to kujunwaninka oyiro atahabo kuba no yine oyiro mu magara gawe hino kwegumane kurobya mbwe ni swansi mayisa ngo na wano tungana no tungano yorovere to rukutongana nkubwo atine Yesu mu magara je yicereza tumireho program ndi amsima to tine Clea ntugarukane cika cy'ubujurizi.